Sladoled torta sa nutellom. Sastojci za sladoled tortu sa nutellom: 5 jaja, 5 kašika šećera, 5 kašika brašna, 1 prašak za pecivo, 2 kašike kakaa, sladoled sa ukusom, vanile ili stracciatelle, nutella, čokoladne kuglice, kesica šlaga. Sladoled torta sa nutellom se priprema na sledeći način: odvojiti belanca od žumanaca. Belanca umutiti mikserom u čvrst sneg. Dodati kakao, 1 po 1 žumance, zatim brašno i prašak za pecivo. Peći 20 minuta na 180 stepeni u već zagrejanoj rerni. Ostaviti da se ohladi. Na ohlađenu koru razmazati nutellu, zatim dodati sladoled koji je prethodno malo otopljen na sobnoj temperaturi. U njega se mogu dodati i čokoladne kuglice, cele ili izmrvljene. Šlag pripremiti prema uputstvu sa kesice. Servirati dobro ohlađeno. Dekorisati po želji. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnoviji recepti, zato nas zapratite.